Selama ini ribuan hari ku dekat denganmu, lewati berbagai hal ku ada di sisimu. Tanpa kau tahu perasaanku padamu, sendiri ku berharap memberi kasih walau tak kembali. I may be not yours and you are not mine, but I'll be there for you when you need me. It is only me, believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. I will always be the one who pull you up when everybody push you down. It is only me, believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. Sekalipun kau tak pernah pedulikan rasaku, ku takkan acuhkan dirimu. Tapi ku harap suatu saat nanti kau tahu, sendiri ku berharap memberi kasih walau tak kembali. I may be not yours and you are not mine, but I'll be there for you when you need me. It is only me, believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. I will always be the one who pull you up when everybody push you down. It is only me, believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. Aku memang bukan rasa yang kau mau, namun ku kan selalu ada untukmu. Oke, 1, 2. Sekali lagi. Yuk, 1, 2. Oke, gak bebas. 1, 2. Sekali lagi, 1, 2. Jauh melangkah meniti waktu berlalu, jauh berjalan lewati berjuta warna kehidupan. Tanpa sadari dalam cermin wajah ini bertambah umurku dalam hidup yang semakin Allah bukalah hatiku, bimbing di jalan terangmu, selamatkanlah jiwa yang gelap dalam cahaya rahmatmu. Oke, di hafid ku ibu ramana, ia berikan ku kadang wargina, parantos aya di payunan urang sadayana. Kukituna, hayu urang sami-sami bagi aku. Yuk, mama anak sedang apa nak? Oke, majang ke payu kan? Ya. Cek, mapasangan ringkang, awor datang alang-lang yang kahaya, nungan tik-tikin saati, belit mangle simpai rasa, kongko yang pancuh kaheman, bahagia anak ibu, kanggo ngongko yang kembang malati.
Sabadana ngongkoyangkeun kembang melati di haturanan kanggo patarema panangan silaturahmi ibu besan kali bapak besan oge sami. Bismillahi tawakkaltu Allah. Tala'al badru alaina wajaba syukru alaina Upami tercekap di payung kapal diungsikan kosong mangga di aturanan. Yuk, dengan keluarga besar daripada calon mempelai pria di aturanan. Marhaban ya wiradai Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian dipungasku salawat katilu nyata sepatah kata Nabi, kata-kata penyerahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu 'alaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Tiasa rurumpaheun tiasa dongkap ka ieu tempat anu namina Kampung Cigendel, ras kitu Pak. Kampung Cigendel desa Kampung Cihonje, desa Cigendel, kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah di perjalanan untuk di kaya tempat aya naon-naon salamet
diselamatkan ku Allah Subhanahu wa taala kalian dipapa dengan kalancaran. Para ibu, para bapak, para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, para alim ulama, para juama, tokoh masyarakat anu kusim kuning dipihormat, dina kasempatan ieu simkuring moal seueur anu bakal kapicatur, moal panjang lebar anu bakal didadar. Lagu simkuring sareng rombongan anu teu sapagodos sareng keluarga besar Neng Sinta di dieu ngajanjkeun hiji pelantara. Mudah-mudahan Allah maparingan rahmat ka urang sadayana, mudah-mudahan Allah maparingan jalan ka urang sadayana kana menuju surgana Allah Subhanahu wa taala. Teu bawa napun hapunten nyanggakeun saaya-aya, mudah-mudahan ku keluarga Neng Sinta di dieu sareng keluarga besar Neng Sinta di dieu ditampi kalayan ku kabingahan. Jang Ridwan bade nyanggakeun tikahkeuneun anu nami Jang Ridwan ka Neng Sinta di dieu. Mudah-mudahan harapan simkuring keluarga sareng rombongan ditampi ku Neng Sinta sareng sepuhna. Mudah-mudahan anjeunana dijantenkeun ku Allah Subhanahu wa taala saparantosna diakadangke sing janten keluarga anu sakinah mawaddah wa sareng warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Parantos dugi ka ieu wewengkon kalayan disalametkeun ku Allah. Kalayan insyaallah mudah-mudahan ke mulih nage disalametkeun ku Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawatur salam mugia salamina ditetepkeun genekeun dikucuru tumuwuhkeun junjunan urang sadayana habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkung dipayun hormat kapihatur kakersana keluarga besar calon besan anu ti Majalengka. Hormat oge kapihatur ka pangresa sesepuh, para pini sepuh sareng anu disepuhkeun utami pangresana Sayuhuna Al-Mukarram anu neme parantos ngalaksanakeun tugasna. Hormat kapihatur ka pangresa basakna kantosna oge panginten anu kirang sapagodos sareng ibu kalayan bapak sadaya sakali deui sihapunten pisan anu kasuhun. Sanes adat biasa Pak ieu teh panginten nanging rada luar biasa we kawengku panginten kabentur ku keterbatasan simkuring saparakansa. Hapunten sakali deui anu kasuhun. Dugikeun kaja sakumaha anu parantos neme diseren sumerenkeun, sakumaha anu neme parantos dipasrahkeun ka simkuring sakeluarga, cindek sakot simkuring ditampi karena segala rupi anu neme parantos diseren sumerenkeun. Kalayan alhamdulillah bujeng-bujeng oge diabring-abring ku para sepuh sadayana neme panginten ngaligin sing nasiaana nyalira atanapi arijwana hungkul oge panginten insyaallah tangan terbuka kanggo simkuring. Insyaallah Bapak Yadi baris bertindak sebagai wali pikeun nikahkeun putra kibesan sareng pun anak di dieu. Insyaallah Pak kalayan sagala rupi panginten anu neme parantos diseren sumerenkeun ditampi upami saur kidalang mah ditampi ku asta kalih kiwalantengan simpen pulungin ati pudihing mastaka kasabda kalingga murda. Kalayan bismillahirrahmanirrahim disangakeun ibu sakedapat ditampi heula diabadikeun heula ninggalkeun kamera bu. Kemudian istri anu katilu saksi anu kaopat wali anu kalimat ijab sareng kabul rubina sebelumna urang saja. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa.
Dibayar tuh kontan olahragana abdi nabi karena Cintanian Masali khusus tanggal 2 konten Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna nikaha sunnatun min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal li wa lakum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Niatan ibadahnya banyak betul. Nanti mas nanti kumaha Pak? Mas nanti kalayan mas kawin 11. Ningali kasih Bapak. Niatan ibadahnya banyak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bi ma'ruf aw tasrihim bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ridwan aula nikahkeun anjeun ka anak aula anu jenengan Cintanian Malasari kalayan mas kawin emas 11 gram dibayar kontan. Abi nampi nikahna Cintanian Malasari binti Bapak Supriyatna Wiguna kalayan mas kawin 11 gram dibayar kontan. Mas 11 gram mas pambihan mas 11 gram dibayar kontan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah ajmain. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum fi khair. Allahumma anzil rahmata baina Ridwan
wa sintania Nur Malasari wa alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Para kisah sadaya alhamdulillah ketika antawis chapter 2 disenangkan suka perantas lengse maka kurang sena ketika namanya pasangan antarisi Juan senang cinta ayana jantan di pasangan suami istri anu sah berdasarkan hukum syariat agama Islam oge sah berdasarkan hukum pertindakan Allah Subhanahu wa taala malah mandar keluarga jantan di keluarga anu sakinah mawaddah warahmah kalayan berdasarkan kurasa kabul. No one ever saw me like you do. All the things that I could add up to, I never knew just what a smile was worth. But your eyes say everything. Jadi harus bercinta atau dianggap sasaha syariat kasih nenek hakikat keseluruhan mas cinta. Kenapa ya kata doa habis? Mohon ayah doa lupa ampun lintang di doa itu jadi ini, jadi ini. Oke dua, yang dua si mama. Anu baik kuasa urus liwat dikawin di luar dina kandungan untuk kawin anu dua jalur bintang pembawa sahaja tunggu maha jalan ayam berlaku jasa gede gerak temo ke diban cinta di rumah tangga si mama jeung si bapak geus dihayakeun harta nu jadi berada anu penting dina panon si mama asa ningali cinta jeung tujuan bahagia di rumah tangga kita panangan sungkem saya nenek dihabisi dan mama dihabisi dua nenek salami iya abdi diurusku nenek nanti nunggu kadang-kadang akhirnya salami iya jadi ngapunten saudara kalau pakai bermawas diwakil abdi diberikan kaiman jeruk jantung dewasa orang terdesakan bayangkan nenek oke ribuan kamu salah aku kediri kaki ribuan cinta lucu nenek kanya nenek mau lepas cinta kanya nenek mau lepas cinta juga rumah apa didoakan ku nenek mudah-mudahan rumah tangga cinta singgah rumah tangga lebih berujung singgah rumah tangga rumah bongkah singgah rumah tangga diberikan dokter Allah Subhanahu wa ta'ala singgah rumah tangga sakinah berkata bongkah atur nuhun nenek atur nuhun mama kadang-kadang masalah ini itu ayah batas datang ya tutup so cinta tangkap si nenekku cinta so Bihi, doakan golotor tentang kau mana saya, yuk, aduhkan pandangan kau masa. Mohon ayah doa, jantan sepuh atau paling ampuh. Amin ya Allah ya Allah, sekatan cinta. Nah geser, neng cinta kembali dia, hari ini cinta. Oke, nenek, ya diri Tuhan, nenek. Ampun terdiri bisa berani kalahkan oleh mama. Kalayan jajah ke rumah tangga sarang kutu nenek. Kalayan tujuan cincu nenek. Nenek wasiat kariswan. Mihape cincu nenek kariswan. Mihape cinta rizwan kade. Wasiatkan kuriswan. Ada mihape.
nenek ekor saya kerja enak taruh kali dua si jantar rumah tangan usahina udah kalau ambil ya Allah cekap kasih terus tanggap bercinta awal tuh ayo para anak sok tanggap kedua alhamdulillah atur dong yang dicinta si bapak anu kesereke ngurusin dan pegawai cinta yang kedua kesirikna syukur jeung sirah-sirah gabung dewasa kalitang kayu jajahan nabi doa ku Bapa jajahan nabi kana kapalabuan ka bagja Bapak sama dulu orang di kamar aku dulu sama ya abdi oke Bapak ya abdi sih Bapak ayah kajian Bapak beri hukum aku kalayan doa ya kalayan mudah-mudahan berulang sangat berulang tahun berulang orang sehingga terbakar di pemilik siutan anak Bapak mau ada yang ada belakang anjir luar sih anak Bapak soalnya anjir kan bau itu Bapak pada Bapak Bapak mesti kalian nangis kamaruk lah ribuan yang cinta lawan rumah tangga yang baik Bapak sekalian ayang ninggalin ribuan yang cinta bahagia di rumah tangga cinta rumah tangga ini perlu kepada saya alhamdulillah atur nuhun Bapak selalu hidup Bapak baratus dikawal alhamdulillah sekarang baik ya disinta oke wah ya kan ambil uang doa tidak doa salah yang doa kalau yang mudah takut tentang kawan alhamdulillah semua kalau turun doa kuat doa yang kaja bintang doa nulis nafas pamajikan jeung batur hirupnya kade di rumah tangga lain keur batur pasea rumah tangga teh keur batur hirup pasepnya keur batur pagayeun keur leungeun pandai eta foto heula ngara halus Kun sapun kana Maha Agung nu kagungan kun payakun jilang ngadeg sapur karsana bare gumelar kawasan di langit patingkaretip di bumi pating kulisik bare gelar di alam bari muji sing Gusti ayatna alhamdulillah alhamdulillah raja mari Allah wastana sinta jeung rizwan umatna nabi ayeuna mangsa rabi gulung abung jalan Bapak jeung mamah mihape ka hidup gaganti di dia ayatannya di ayangna eyangna sedang melaksanakan hoyong pakaulan ngawurkeun sabaraha kalayan mudah-mudahan ieu sing jantan barokah sing gagetosan mudah-mudahan aya berlipat-lipat ganda muga Allah Subhanahu wa taala. Yuk eyangna jeung atina yuk coba niatan di lawana kalayan bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 aur kecena di aur deui kita aur deui
Aur kecena di aur deh kecena aur tender. Terus ya kene mang aya kene sok aya kene tah tukang ngersana Bapak Haji sok Bapak Haji bade ye aya kene ye ya abah ye abah tah 1.000 aduh ya udah nah aya kene Sinta nah ini kawan Sinta Ridwan. Dikala nanti kalian berdua kalau punya rezeki yang gede, kalau punya rezeki lebih, kalian berdua harus bisa melirik ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang ya. Apa itu artinya sholat ya? Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu harus bisa berbagi, oke? Siap. Mana? Alhamdulillah. Benar engsek. Ulang buat sifat kita selalu patut Ridwan kene. Urang aina urang sudah punya. So, disudah tujuannya. Dia ada Sinta. Sok Sinta suruh ujungna. Nah. So, sunut. Kang Kema kamu pun bisa junut penting ha. Ada kene dia. Mana kene? So, cepengan ya Sinta. Sok asupkeun. Wah, kene 1 2 3. Wah, gres kene serek bener. Asli berarti. Ye. Cabut. Wow, kenapa? Kelihatan kenapa? Base. Konsekuen ada ketinggalan base. Sok ada potong berduaan sok. Potong ke kusin aja kita sok. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Lempar ke belakang yuk jauh-jauh. Mumpung sifat kita sarupatin kalian yuk. Lempar yuk lu. Nah, sok mas mana? Kayak kosong melongkong tuh. Simbol yuk kerjuan yang cintanya. Iya. Di rumah tangga usian pinuhan ku jalan hade seliwasiatan ku jalan hade sampai karena walaupun 1 ayat terhadap seorang ibunya dan jangan jangan sampai meninggalkan sholat yang 5 waktu itu salah satu kewajiban dari Allah ya. Oke. Wah, kan dicincang sih buka-buka pelan kita sebelah. Sana ya sebelah. Bukalah sepatunya kasih. Udah. Pincang pakai tumit, pakai kenung. Tungtung kaki kita sok angkat kalau 1 2 3. Royok. Itu. Mana kali mas? So, Sinta, cuci lagi sih ya. Tong asup kedua kali asup. Beribut bisa kan asup benda so. Mah ya Sinta dicuci lagi sih ya. Yang bersih cucinya. Mana tisu lagi mas? Mas, tisu. Iya, bukan merendahkan harga derajat seorang wanita, tapi ini simbolnya salah satu wanita, salah satu simbolnya bakti terhadap suami ya. So, jangan dulu berdiri Sinta. Yang seorang suami terhadap tolong Neng Sinta diangkat. Yuk, 1 diangkat 1 2 3. Tah, gitu digedekannya papan bahagia orang kemana? Nah, iya hiji dewa, cepengan wan. Lalaki mah biasanya tetap jangan bujur ke pisau, bujur rasakan kuduan anak, bujur gitu. Sinta pegang batangnya cuk. Wow, asik. Sementara ya kita simbol ya, ini simbol kalian berdua sekarang sudah resmi menjadi suami istri ya. Simbolnya kita bersama-sama pecahkan kening. Kedepannya menjadi bakal kehidupan rumah tangga. Siapa tahu Ridwan punya milik, punya rezeki, boga gedung bertingkat, hotel berbintang, banyak kontrakan, banyak di majalah kawan bakal kebun buah ya. Teman-teman kalau bakal kebun buah jam kebun naon kan cucu kanteng. Pokoknya mah kala nanti segala lupa weh nih. Kita bersama-sama sekarang simbolnya pecahkan kening ya. Untuk sementara digoyang dulu keningnya yuk. Yang digoyang-goyang keningnya, digoyang-goyang marono dikenang teh. Lu dikenang ada Malila. Ya. Udah pemuskin berdoa batal ya. Hiji ka ulur saya tikaya tenagaan. Nah. Siap tujuannya ya karena signifikan kapal sebab mempuskeun kahayang Ridwan, mempuskeun cita-cita Ridwan, mempuskeun segala rupa anu aya udak-udak di hati Ridwan ya. Yuk dengan ucapan bismillah. Oke? Harus aja. Hiji 2 3 yuk. Ayo kurang tenaga. Hiji ka luhur. 2 ka handap. Hiji di ka luhur. Digoyang kita ke setik. Wow, geus.
Hiji, dua, tilu yuk. Set. Wow, tepuk tangan dong buat Ridwan dan Sinta. Thank you, terima kasih atur nuhun. Alhamdulillah Bapak Ibu semua. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Hari-hari berganti, kini cinta pun hadir. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Pilihan
sudah ada di sini. Halo nenek putih hati. Nenek Manawi. Nah, nenek malu kan? Dia tak Oh, tadi cas. Oh, rasaan. Nasionalismenya tinggi. Ada bahagia ya, mana boleh. Ayo mama aja ya. Rasakan nyeri,
Masih spesial buat Pak Haji.
idaman